Sawubona webhuxolani. Hayi siyakuzwa bhuti kodwa ke hayi angikuzwa mina kahle yabona. Ngicabanga ukuthi ungilahle lapha khona ukhuluma ngokuthi umkhonto wesizwe umkhonto wesisu. Waphinda wangilahla lapha khona ubukhuluma ngokuthi uZuma no Oppenheimer kuyafana nje. Ibona abawinileyo. Lokho ke kwangenza ukuthi bese ngithi ake ngihlale phansi ke ngikuzwisise mhlawumbe ivideo yakho ngiyidlalile more than 10 times ngoba ngizama ukunderstand ukuthi idirection yayo ibhekephi. Ngizama ukunderstand ukuthi mhlawumbe ikuphi ubufisa ukuthi le video ik-achieve because mangabe sikhipha amazwi siyadala and sisuke sifuna ukuthi amazwi ethu afike ahambe enze okuthize njengaleli nje lithi umkhonto wesisu. From where I'm standing lelo lizwi lelo kukhona likwenzayo linako ukwenza inhliziyo ithi ukucikizela kancane, linako ukuhlokoloza inyoka isemgodini kodwa ke siyakuziba lokho ngoba into ebalekile understanding commander. Mina into engifisa ukuyazi okay before ngiyazi lento engifisa ukuyazi ngifisa nje nokwazisa ukuthi ngikuhlonipha kakhulu. I've listened to you a couple of times so nginako ukukuhlonipha khona le ndawana ethi angikuhloniphi kodwa nginako futhi ukuthi ayi ucommander ngathi uyageja manje. So bese ngithi ke commander lami ake ngizwe kuwena mtaka baba mhlambe wena njengoba uthi nje umkhonto wesisu wenza umsebenzi omkhulu wokuthi uhlukanise ivoti phakathi ububonise leli voti lifanele bani mangabe lingafanele umkhonto wesizwe. Okokuqala lokho. Okwesibili engabe ucommander mhlambe wayephesheya engayiboni iTV yase South Africa noma wayengeke eSouth Africa mhlazana kuvotwa akabonanga ukuthi khona isikhathi lapho khona uIEC owamisa khona amavoti angabe savela lapha kulesa screen esasiwabuka kuso for 2 hours. Emva kwalokho wabuya umkhonto wesizwe usuthula usuthe dunga sanyuka ungasayindawo knowing very well ukuthi umkhonto wesizwe udlubhide KZN. Why ucommander akuzibe ukuthi amavoti ethu antshontshwe? Ngiyafisa ukuunderstanda lokho commander nanokuthi ke kuyahlekisa ukuthi wena ubala iINC ubala iMK ubale iIFP ubale uOppenheimer ubale uZuma ubale uNtuli kodwa uyamgwema uRamaphosa uyagwema ileadership yeANC. Ubani kanti osembhedeni neDA? Wase sokungazi ukuthi manje iMK esembhedeni neDA kube kuyiANC esembhedeni neDA neIFP. iIFP I will always say this, I understand iIFP why esembhedeni neDA. iIFP ukuthi izalwe ukuthi kwazi ukuregister ya-register through uOppenheimer which has always funded it. So vele imfuno zakhe kumele ukuthi igcwalise. 2 ngiyayi-understand iIFP ngoba iIFP yiqenjana nje elingatheni imvula enganginetha ungabi umanzi imvula engeke ikumanzise le uyabo. So ukuthi bona bathatha ithuba lokuthi kebebe nje nabo honorable kebe nje nabo ushona o chief ngiyaba understand because bebengeke baze bebengasoze baze babe nalezi khundla banazo njengamanje had it not been for this move yeDA neANC. Ngiyafisa ukuthi singakhohlwa ukuthi silapha esikhona ngenxa yeANC. Angithanda ukuthi lokho kucashe commander. Ngicabanga ukuthi nawe mangabe ukhuluma mhlawumbe ukukhohliwe. But also before ngikhulume nawe ngike ngathi ukuyibuza ukuthi kambe uXolani Dube ubani kahle kahle. Ngase ngathi angikwazi ukukhuluma nawe uyincitha buchopho kangaka ngingayenzanga iresearch yami. Now I understand ukuthi why ufila ngendlela ufila ngayo ngoZuma. I will tell you why. Angibona ukuthi ukhona umuntu obesebenza noThabo Mbeki nowathola ithuba lokuthi ayofundela ipolitiki phesheya through uThabo Mbeki ongabuya azothanda uZuma. Lokho ukuthanda ukuba
into ethi impela ukuthanda ukuba impossible, but ke that is why ngithi ngiya understand ukuthi why ufile ngendlela ufila ngayo towards uZuma. But bengicela Command ukuthi inzondo yakho towards uZuma ingakuvali amehlo uze ugcine ukhuluma into engekho baba, ngoba le oyishoyo yokuthi uZuma udivide ivoti lomuntu omnyama, ngifisa ukwazi ukuthi ubufisa ngathi ngabe beliye kubani Commander, ubani lo bengcono kunomkhonto wesizwe ukuthi simvotele? Yini le eyenza ukuthi wena ubone kungcono ukuthi ukhulume kabi ngoZuma, ukhulume kabi nge-IFP, ukhulume kabi nge-DA, bese ushiya the culprits which is the ANC, ungayilokhuzi yona, uyibeke eceleni kube ngathi hayi imsulwa. Leyo nto leyo inyusa inhlozi, yenza ukuthi ngiyibuze ukuthi awukakathengeki ni Commander, ngoba phela awukwazi ukuvela uvuke nje ekseni ulwe ne-MK ushiye i-ANC kuyiyona esilethe lapha esikhona. Nanokuthi ke Commander, umsebenzi wakho muhle, izizathu ukuthi mina ngikuhloniphe ile msebenzi le oyenzayo lapha emasayidini. Ngiyezwa nje ukuthi impela khona labantu laba base Phoenix laba abendeni abeyalahlekelwa amalunga ayo ngesikhathi seyibhelu leziya ze looting. Ngezwe ukuthi impela uyabasiza, uyabalekelela, which is beautiful and wonderful and must be encouraged ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngiyacela nje Command ukuthi uyinuka amakhwapha, inzondo yakho for uZuma ingakuvali amehlo kwi-reality uze ugcine uzama ukuaphila enhlizweni zabantu ngento engekho. uZuma in fact angiyibeke kanje, umkhonto wesizwe yithemba lethu lokugcina. Abadlali laba basuka emaqembini abo basijoyine akusikona ukuthi ngoba nakho amakhanda bengasebenzi, ingoba bayabona ukuthi into esilwelayo iyiphi. Ukhulumile ngako konke Commander, kodwa wakhohlwa ukukhuluma nge-GNU. I-GNU eholwa yi-ANC ehluliweyo okhethweni, yazi yancamela ukungena embedeni nabelungu ne-IFP. I-IFP ebabekade bexovwe yiba belungu labo kwasekuqaleni, babulalana kwaze kwabala. Kodwa ukhohliwe lokho, ukujombile ngenxa yokuthi i-GNU le uyibona ngathi kushuthi into enhle. Futhi angazi why ngibiza nge-GNU lento le, ngoba nje lumbimbi phakathi kwe-ANC ne-DA. Anyways, angikho lapho, bengisho nje ukuthi Commander engazi ukuthi ungagwema ukusihlokoloza, ngoba hayi akukuhle lokho kwenzayo mntaka baba, nanokuthi uzenze sengazi ukuthi wena ukhohliwe ukuthi yini i-GNU. Awukwazi Commander ukukhohlwa yilokho, ungakhohlwa yikona konke kodwa ungakukhohlwa lokho, uyezwa Commander? Amen. Siyabonga ke bhuti omdala.